episode. Biyag ti tao. Ayan nga tinyawid mo amakan. Sa nga kilo abagas lang tinagatang ko tatang. Na, awan masida. Saan ako naging matang? 50 pesos lang amin tibayad tilatak yung bote ngayon lakok. Ayun na yan. Kanya nga raw, tisidanta ita. Alo, ti parya di taparaangan tatang. Iso pa lang tisidan tayo Sana bali, tada bagas tayo. Inton bigat. Sa paam ti agrieng. Tapno makaraman tamot itinaimas amasidaa. No kasapulan nga agtakaw ka, aramida. No api nga may napimanaw ka iti construction na pagtrabahuam. Diyak kayat kagtakaw tatang. Kan nalpas matan ti balay nga aramidan mi. Sana balay. Tada ipaaramid ni Nana Yolanda kanya kinton bigat. Isupay ti itod na tangdan ko. Ang mga mat no manula ang ti itod na tangdan mau. Saan damot kadya ko ripot tatang? Basta sigurado nga damayawid mo amakan. Tano awan, dakas ka kanyak. Nagsapa kamot nga imay Sander Baraw. Awanan aramida ki di balay, Nana. Mala, umay katamangan kapay. Kalkalpas kulaan nangan. Saan, Nana? Hinton tangal daw langan. Umay kakit din. Amok adi ka manen namigat. Sa dotumo jay amam. Imbes nga iso ti agtrabaho. Saan? Tasi kamot ti baunan na amanggod. Kabaalak mo't kid din ti agtrabaho, Nana. Ijay kumapagadalan ti rumbeng nga ayan mo, Baro. Sana mabalin, Nana. No agadalak, awan ka nun mi. Ay, uray kayat katulungan. Awan ti maaramidak. Tagpapada tayo mo't amamirmiraot. Nalpasan ti pinakabiti yo kanyak, Nana. Agyaman Aksander. Adto'y titangdan mo, Baro. Ha? Sobra mo ti awat yo. Awatom kit din. Agyaman ak ngaro, Nana. Oray sandak akabagyan kat nasayaat kayo kanyak. Gaputa maasyan kami iti kasasaad mo. Sika tinakakaasing agtrab-trabaho para itinabisyo nga amam. Nagdakulan a karne, ngam saan mo't ngagtrabaho. Nasakit ka nung amin tibagbagina, Nana. Kasano adi agsakit, kat nakailad mo't ngami nakanayon. Awan exercise na. Agsakitan gapo iti kaiidana. Nasaya at mat, tagimatang kay ti masida. Manungay, tinabate iti tangdan mau. Basit langan tatang. Ikanak man nga raw. Kunak apagpuunak tinabate akwartak. Taagang katak ko may tinatang isursur ko. Itad mo ti kwarta kanya, kuno kayat mo manan, ti makaraman. Tatang, di na kumamanan kabilan Maasi kayo kumakanyak. Lodi mo kayat ti madangran. Itad mo adagaws ti daw dawata. Mga no'y gatang iti arak. Sayang ti kwarta tatang. Lita, talaga sak ti karkarita tatang, ibatandak, masaksak tanak. Sige, itad ko tinabatbati at tangdan ka Nabartek ka manen, Fidel. Sigurado nga inalam manen ijay anak mo ti imbartek mo. Kahit, ano ko mo si Bibi ang mao? Amom amarigregatan jay anak mo ngagtrab-trabaho. Igatang mo pa'y laeng mo't iti arak ti alalaem akwarta kenkwana. Talaga man nakibiyang ka niya, Maasyanak ngamin iti anak mo. Di na ma-enjoy ti kinaubing na. Tanasapa mo't a pinagtrabaho. Awan bibiyang iyo, itinita. Saan kayo pakibibiyangan? Sama balin ka rin. Di na kami met pakibiyangan. Agpakaama ka kumaiti anak mo, Fidel. Saan ang ubing ni Sander? Asak mutan ti pagserbiyan na. Anyan, di ka lamaasyan iti anak mo. Si kakit di kumaati agtrabaho para kenkwana. Taubing payket nga road. Awan bibiyak mo kunak man. Di mo pakibiyangan ti biyag man. Tilang biyag yaw ti pakibiyam.
Ayan nga, kinaglakwam. Inalayo mo't ng tida dumatangdan ko, hindi napalabas ngal daw tatang. Sa nga gasutlangan, kinagbati kanyak. Itad mo ta sa nga gasot, tad nagatangag. Ni, sana mabalin atatang. No itad ko ti kakaisuna akwartak kada kayo. Awanan nagbati kanyak Agbilang akititalaw. Tanod di nagtungpalan, kasi kamanan kanyak. May siya. Tatang. Dua! Apay kanya kasta kayo kanyak. Kanayon langin ang tangarandak nga uri awan dagos nga aramidak. Awanan tado payasaw! Itad mount tikid kidawat! Ay una yun, ti kasta alangam, Sander. Anyat na pasamak, aya. Kinabil nakmanin ni tatang nana. Inala na pa'y ti kakaisura akwartak. Anya, ay talaga atay jay nga, ma'am. Irresponsable lang arudan, violente pa'y. Agtalawak langan nana. Amang ano nakarkaro pa'y tiramida ni tatang kanyak, no jak pala pumanaw iti poder na. Mapanak iti lugar asaan nga mo ni tatang. Tapno saan nakamasurutan. Sumrag ka pa'y nga rod, tamangan ka. Saan nana? Namaamuan ni tatang ang pimanawak. Sigurado asapulan nak na dyan. Tulungan dak ko manana. Amangan nadaan mo ya pangisirkan kanya kiti trabaho. Ala, taawag ti anak ti kumarek nga adda restaurant na ijay syudad. Tanukas ka sano, mapan ka ijay. Kuyugan ka, Sander. Pangaasim tatulungam ni Sander, sindi balasang ko. Kasanon nga no makaswana kiti kidnapping, ninang. Saan mo't siguro balasang ko? Awan mo't lati pakibiyangan ti amana kun kuana. Kaasila ang itiputer ti amana. Kita ti langana. Nakaro ti donor anasagrap na. Takanayon akabilin ti amana no awan ti mayawat na akwarta. Alang arod, agyan dito yun ni Sander, ninang. Agyaman balasang ko. Si kangarudan ti makaamukan kuana. Nairwam mo't kit di iti trabaho, ta inyub ubing na ti kasta. Wen, ninang, siya kunti makamukan kwa na. Adda ka din ni Sander iti balayaw? Ay awan mo't. Saan nga imay ditoy? Apay aya? Anyat oras ang di mo't laagawid ay. Amangan mo't no nagtalawan. Sa rino ko matipapanan na nga ay. Amangan mait no ilimlimang yaw. Kas makita mo't, awan dito'y balay. Basit to'y balay me. Awan ti paglimangan na no bilang laeng. Siguraduan nyo laeng agsasao kayo ti pudnaw. Tano maamuak nga ilimlimang yaw. Delikado kayo kanyak. Maanusam nga tatag trabaho dito restaurant, Sander? Sana ka napili ti trabaho, ma'am. Ta inyong ubing ko ti trabaho. Nerwama kon. Nalangarod. Ni manong mo a George ti mangisuro kadag iti rumbang aramidam, wan? Nanya ti ibagana, iso ti aramidam. Magyamanak, ma'am. Awan pagdanagam, tanasingput dagiti agbalin na katrabahwam. Managisam dagi jay. Angam na da parikot, di ka kumagbabain amang ibaga kanya, kuwan? Uwan, ma'am. Makatawanan na libre ti panagdaad ko rito eh. Panagkunak at panawanan tapno agabangak, ma'am. Mababainak ngaminan kada kayo kani sir. Addan aya kwartam. Kabailamon aya tagbayad iti abang. Adamat kan basit ngornong ko, ma'am. Adda nakita ka boarding house iti asidag tayo. Nalakalang ti abang. Akat sikaan na niya ti desisyon mo. Tinapatag, sana maapektaran ti trabaho. Uwan, ma'am. Agihaman ako unay. No, sanaga po kada kayo. Amang ano aging gayta kat agrigriga taklat ka iji lugar mi. Ngala, ay uwang gayam. Kumusta matan nga dya, ma'am? Jack mo, ma'am. Nabayag matin nga awan damag ko may papankin ko na. Awan nga min cellphone na. Apay, awan ka di planom amang sarungkar kan kwa na?
Napalubusan na nga bakasyon, ma'am. Agawid akten na kumustahan ni tatang ko. O sige, agawid ka. Taikan kay ti sumagmamano nga aldaw apan nagbakasyon mo, Sander. Kumusta kayong tatang? Naimbag man ta nagpakita kapailaan. Kunak nunatay kan. Pasensya kayo no nagtalawa kiday. Adda nga ng trabaho kita tatang. Ijay syudad tatang. Adda ng tulong kanya. Adda mo't gaya mong trabaho. Ngam apay di ka agpaw iti kwarta. Inurnong ko nga mintisweldok tatang. Lukas tang araw, ikanak iti kwarta. Nabayaga dinak inikan iti kwarta. Isa bumawi ka ita. Awan gayam nagbaliwan na. Rupat kwarta nga aging gaita. Talaga dinak pagan ano. Dinak pa'y kumustahin. Apay aming mingan nak. Mangtad ka kidlay iti kwarta. Tada pa'y papanak no madamdama. Awan gayam. No agsubli ka iti pagtrab-trabahwam. Di mo liplipatan ti agpaw-et iti kwarta kanya ka. Masapaw, lapilula na pauitan na. Kumusta kayo, Nana Yolanda? Nasaya at latanak kong. Kaano pa'y anagawid ka? Hindi kalman lang, Nana. Nasaya at man, tanalagip mo asarungkaran ti amam. Wala na. Iso na lang, nawan nagbaliwan na. Kwartalata ti adda ti panunot na. Anya? Ay, ala. Ikararag tayo lata. Asapay la kumata malawlawag anti panunot na. Katagbalbaliw matan. Mabalinti dumawat iti makan na kong. Mabisbisinak ngamin. Mabit lang, Nana. Tayalaan kayo. Amangan no agungot tibus mo. Ungtan na ka. Saan? I-charge ko kanyak titid ko akanan nyo, Nana. Mabit lang. At yun, Nana. Ado ti bakan kaya tugawan. Agtugaw kayo, tapno makapangan kayo na sayaan. Saanun? Mga naklaangan ijerwal. Nakakasimot dahil chay. Nagrugit ti kawas na. Kaslad dapay kurkurang na. Nasayat mo, ti panakisarita na. Ayan nga ta ti pamilya na. Apay nga inlistan pa'y laang tikinan mo, Sander. Di mo't imbagakkan ka free meal kayo? Bayarak day tapar, ti babae nga agsubli-subli dito yung restaurant yo, madam. Sino a babae? Tay kanayon nga daawit na sa ako, ma'am. Jay kasla pangurangan? Wan, ma'am. Ngam amo na mati bagbaga na. Iso na lang, takilaat nga katawan o maminsan. Agkan-kanta pa iti sangwanan ti restaurant no daduma. Ala, di mo latan bayadan dagito, Iwan. Sana bale, intad mo matitag kasapulan. Amangan no malugi kayo mat, ma'am. Saan? Masukatan to itadado. O yaman aklaunay, ma'am. Nya po Diyos ti mang subalit iti kinaing bagyo. Sumit nga ta, Nana. Itay pa yan nakitag ngagtugtugaw kayo dito sangot ti restaurant. Ada ka di orayan nyo? Si ka ni Philip, saan? Saan na Philip tinagan ko, Nana? Siyak ni Sander. Nay, magsangit kayo mata. Nabayaga panahon na sinapsapol ka, Philip. Amo kasi ka dayta. Karupropam ni Philip ko. Aywan, ayan ka diti balayo. Awan balay ko? Delikado, no? Tila pagturturungan nyo. Abangan na niya pa ti mapasama ka na kayo. No kaya't yu, makiawid kayo pala kanyak. Agpaiso, Philip. Sander, tinagan ko, Nana. Di nakmanlukon, Philip. Si
sige, agawid tangaruden, Philip. Bado kan ulas gayam ti linaon ti sako yun na. Anya pa yung nga dagito inkarkargayo dito eh. Ha? Ladawan mo dati nakasupot. Ladawan ti anak ko dayta, idi ubing pay. Kita karuprupam ni Philip ko. Karup-rupak nagpaiso ti ubing iti ladawan nga ituldulin na. At lakas ti ladawan ko iti balay. Ma'am, agkidawak ko may ti pabor. No, mabalin. Anya day ta, Sander? No, mabalin ti bumali, ma'am. Ako na. Pangusarami ti kwarta ay barok. Kaya't ko tulungan ni Nana Lerma. Ipakita ko may ti doktor, tapno aglimbong ti panunot na. Kat makasaritak anay bag. Ti pangurangan nga gis-istambay dito sango ti restaurant? Mabit lang, tada ipakita kada kayo. Oh, nati ma'am. Ne, akin ladawan dita. Nakita iti sako ni Nana Lerma. Agure ka. Kasla ka ingas mamut day taday ti ladawan. Diyak maawatan ti riknak, ma'am. Sabali ti riknak iti dahi ti apapai. Kasla naglagaan ti riknak ken kuana. Di mat kunam apim mo sayan ti inam? Uwan, ma'am. Kakastamat ti imbaga ti amak. O sige, tumulong ak iti magastos para iti pan nakapaagas na, Sander. Saan? Diyak kay ti sumrak dita. Awan basol ko. Awan inaramid ko adakas. Di kay mandanagan tas sa napagbaludan ti makit-kita yun, Nana. Hospital na ita. Nas ka na may pa-check up kayo. Iti kasta, agimbag kayo. Awan sakit ko. Di yu ka di kayat ang makita ti anak yu. Ha? Ni Philip ko? Wen, no agimbag kayo. Pa-check ang masapulan yun ton ti anak yu. Kat kumustan nga ni Lerma? Anda ka di mo ilan nagbaliwan na, Sander? Amo na matang tiraramidan na, ma'am. Sa anakas ide, akal lahat ngagsangit. Intun kwan, agkatawa. Ay, nasayaat nga rod, ano kasta? Ay na, sapay la ko mga rod, tatuloy-tuluyan ti panagimbag na. Pasensya kayo, Nana. Narabya na kasi mangpad. Nag-overtime kami i restaurant. Philip, anak ko. Ha? Nana? Anak ko. Sikang agpaiso dayta. Amo kasi kati anak ko. Sana nagbaliw ti rupam. Sigun iti amak. Nabayagan ana tayo ti inak. Iso nga imposible dahil nga ibagbagayo. Sika ti anak ko. Sika ni Philip. Ingatom ti imam ta kita ti kilikilim. Ha? Apay, Nana? At dabalat mo iti kanawan a kilikilim. Dahita ti pagilasinak ka anak ko. Ha? Apay nga mo yung adabalat ko iti kilikili. No kasta. Sika talaga tinabayagan na samsapulag nga anak ko. Sika. Nana? Mabiit man lang. Talaga ka di anaimbagan kayon? Nagsubling ti limbong ti panunot yo? Uwan anak ko. Iso ang malagip ko ti balat iti kilikilim. Sika ti anak ko. Anya? No kunayo na tayon ti amak. Asinungor ni tatang Fidel iti biyag ko. Nabayagan apim mo sa iti amam gapu iti aksidente. Adda nang itaray ka idi ubing kapay. Adda ta idi ijay ilimi. Kat kalaat nga adda nang itaray ka. Kat nagpardas nga madayo. Impanawagan kapay idi iti radyo. Ngam saan kalataan na sarakan. Kat sipod na pukaw kayo adwa iti biyag ko. Kimapuyak.
Kat napukawanak itinamnama. Aging gana pukaw ko tilimbong ti panunot ko. Anya? Oh, anya na pa nakairan ranana. Talaga siguro ngayon turong ti Apo ti panagsarak tayo, nanang. Ay na, nagalas manan ti tagtagainap ka. Oh, apayakas tao ya. Kasla may palagip tinapasama kiti kalabas. Ti panang kidnap ko ilay ka ni Sander. Oh, kanayo na nakastoy. Riribok nak ti konsensyak. Ang awid ko man ni Sander. Sakayat konti agpudno ken kuana. Bareng sardengan na konti konsensyak asid sideran. Ay, agyaman ak na nagawid kan Sander. Asino ta kaduham? Isu ti inak tatang? Nukas na. Sikatin ang kidnap iti anak ko. Tinasaya at sumerkayaw. Umay kayo ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ano ti kayat ko nga ibaga ka na kayaw? Pakawanan rak no naaramid ko ti kasjay. Di ako naglibak. Tanabayagan na sinsidiran nak ti konsensyak. Gapoy ti naramid ko. Isa pakawanan nak ko ma. Ano kasta? Puno asaan ada kayo ti amak, tatang? Saan, Sander? Why, gusto ti ko na ti inam. Iso ti inam. Tore kas di ti kabayag tinapalabas. Mabigbig ko to'y inam. Tatidak kalasiding na iti agung na ti pagilasinak ken kuana. Anya, inaramid ko ti kasjay. Tasan kami ang makaanak iti asawak. Siya tiyad na diferensyana. Kaya't may ti maaddaan iti anak iti asawak. Ang daksanggasat na nasapa pimusay na iti asawak gapoy ti sakit. Pagkawanan nak Sander, no nagbalinak ang naulpit ken kailay. Manipod na tayo ngamin ti asawak. Kaslawanan kanas kung agbibiyag. Kasla kagurak amin na tattao iti aglawlaw ko. Kat sika tinagipapasak iti sakit tinagam ko. Pagkawanan nak ko ba? Agparinto mga iti sangwanam ngagkidaw iti pamakawaan. Kastamot kan kakapsat. Pagkawanan nak ko ba? Sikat ang desisyon, Sandar. No idarum ta ni Fidel gapo iti inaramid na. Wano anya. No siya klamay sa nanang. Uray saan siguron. Ta nariknak mat tinalaw sa panagbabawi na. Anak ko. Ken uray na ulpit kanyak idi ni Tata Fidel. At least, adda na dakkelak nga amak nga uray kas kasano. Wana, ngam inululpitan na kaitikan labas. Linipat kon lagi di nanang. Impatag ko tamat ni Tata Fidel nga uray na ulpit kanyak. Imbilang ko ta apod no nga amak. Ta isukat nga rot kinadakkelak. Kaasimat no paibalod tayo. Lakayon. Nagsaya at ipan agpuspos manak ko. Agyaman ak, tadimakkel ka na sayaan. Nga uray kas jay ti kinaulpit da jay Fidel kan ka. Kat itatanag kitatan. Bumawi akan ka. Sulnitak ti aduan agkurang akan ka, anak ko. Patpatgan ka unay, anak. Ipatpatag kayo mo, nanang ko. No
maminsan na angaw ni gasat, ngam no nadalos ti panagpuspusom, mapatgan tulatta dagiti tarigagay mo. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.